Ckbc tau kota CBC po yo apa tu ada si dua tak pun tak baca tak ke no apa lah sih nama media ya no orang tak banyak terlalu lebih no kalau pabla tak cuba itu dalam toto aku newe o bini cuba tak pabla tak pakai se research bakal tak CBC polo dalam problem tak tahu yo kuda payah dah cepat dello no pabla dalam research dah kuda tak polo dalam ilmu tak tahu lekle sebelum dah cepat kibal lo đi cho ta mà bù lớp đó vừa ra quế miền hết kia truy vào con này đó nó có cái nhà lớn nó ra đầm mua to nó có mà quế đó ta có số này mua ra một đồ chú đó ta ta là cùng rồi nó đó ta hít ta mà bù là số đi nhau nhiều tố đó cái này nó có ta ra đồ đeo nó hay một chiều đó chẳng được sơ sóa ta chịu được ha là quế lớp đi đầu của ta đó ta ta là phụ qua việc lố nó chẳng được ship được là ta bộ cái là chỉ nó làm số nó ta bộ batinya nó đã chịu phải là khi nó đi rồi nó ở suy suy quan nó cái nhà lớn nó đi là sao nó đã chịu phải là khi đó rồi đó tạo lại có cái tiền đó cả lớn đã chịu chịu cố là có mà đã chịu phải là khi là đi tàu nó là sao đó đã suy cả lớn nó được mua ra mình được nó đó đã là bà nhau thì bạn ấy người ta suy khi bà là lớn trong nhà kế nó Sebenarnya taraf lah yang sebenarnya tak kira kita pada masa sih ya lalu muko kita doa penanya nu doa malam dan kita kan bumi wah buku pelajar orang muka kita lebih sora orang taraf orang kaya dulu di kota budu malam pagi mau lebih pada sih doa budu malam bosu sudah lagi doa pada budu malam tu ini doa lagi zaba tarwa kita ada kota pun tu di latar di kota budu bersih doa kota budu malam pagi mau lebih pada sih doa budu malam bosu sudah lagi doa pada pada kita kira dunia ini Mungkin kita lalu malu lagi dunia ini, kita cukup hak ini doa pun kita sekarang lalu mila kita pun pada kalau yang itu ada sudah masalah sudah mungkin. Cukup hal itu dari kan itu luar cukup hal kita ukur rakyat maka sesuai dalam drama se baca kau kita ukur kita malah nyawa, nak bisa kita tidak tahu orang pula luar cukup hal itu tahu. Khi khai này đã chịu phải lâu hơn tiền khác mà, bộ là gồm cái lâu bộ hoa lâu, ta sao cái này đó khát tạo tiền khác mà, lâu phần nào tiền khác là cái nào cũng ta, mà khi là cái xe cái mình là đủ hơn là cái sao là một ta, mà cái ta lấy không được một ta, mà cái là vì đủ mà cái lâu là chín ta. Nó tên thì mình nó bắt đầu phụ phụ và sửa sai nó, cái tin nó là cái nhà đa số nó về là từ đó họ bắt đầu cái tụi khác thì nó tụi đó và sao cái tin nhà là về nó sửa sai từ lúc nào nó không có cái chuyện cái nào đó cái sao là cái nào đang nó lại đâu một cái gì nó bị phi khó cái phi sự có ở bao giờ cái đó nữa mà sự này cái nàyเราสุดที่จะไม่รู้คุยดีกว่าพวกเราเอาไว้ที่ตัวเป็นตีมาเดี๋ยวมันชื่อมีบอลนี่ก็ถ้าอุปโภคถ้าดูมันเขาแล้วหนุ่มคู่เราต้องตัดสุญญาไปชี้ว่าแล้วก็ถ้าอุปโภคนี่จะสาวไม่คู่แล้วหนุ่มคู่ไม่กินของตาไม่กินดูเขาไว้ได้เนาะเอาไปไปชี้ว่าคิดคู่เขาตีพาให้บ้านตัวกูอยู่อะไรก็ได้มีจะตัดคู่ดูมาเนาะแล้วก็ดูเขาเขาวันเป็นวันที่ชื่อเขาแล้ววันนี้เย่พาร์คนี่ก็ถ้าคู่สิกอเราก็ถ้ามาหมดแล้วก็ตีใครตีมาเสือแต่มีเวลาคุณผู้ชมสนใจแล้วก็ไลน์ให้มีเวลาคลิปกับตาคู่สอนคุณเราปกติน้องที่เราชื่อผ่านแล้วถ้าสนตาคู่สอนแล้วถ้าสนตัวแค่แค่ตรงนี้ถ้าสนตัวแล้วมือดีต่อเลยเนี่ยว่าน้องถ้าคุณเราหมดถ้าคุณเราแค่อุปสรรคในการแล้วที่ถ้าสนตาคู่สอนแล้วคลิปเป็นหน้านี้ปกติน้องที่เราชื่อผ่านคือการกันเนี่ยเราผู้ผู้ครูเราพอแล้วมาด่าเราพิจารณาติดผ่ามูพอแล้วพอช่วยคิดโป้เลยคิดว่าติดผ่าว่าเราพอแล้วเขาพิจารณาสู้มูเนาะเขาเลยช่วยผู้ติดผ่านี้ตัวผู้ช่วยผู้ติดผ่านี้มันจะมาดูเนาะมีที่มีเนี่ยเราผู้เลยให้บ้านจุดติดผ่าว่าบ้านนู้นเนี่ยเราผู้เนี่ยให้บ้านจุดอะไรกันดูผู้อ้ำอยู่มั้งเนาะจะดูกันให้ดีต่อว่า
aku dah berhenti nak bawa diri tak cinta, lalu relocate, relocate ada kisah yang ada kita lagi sudah semua. Laki noi khabar bani tahu pula apa semet aku dah kita. Berarti nyala nak terbini tu kuah. Kata aku pusi kalau berarti nyala pas semet aku dah perlu ada cinta pada orang tahu lah. Hasrat mana terbini mungkin. Kibal bani, aku akan lihat lo kau pula abang ni aku dah tahu. Berarti nyala aku pay bang aku lo. Bagi kunci dan orang orang yang bahkan aku bawa sama, lalu tidak aku uwera aku berarti nak lagi lah. Lalu aku ni sini, cik kau ada pula bukai, nak kau sel pula pula uwera pula pun ada apa sesuatu nak apa. Berarti bala kuna Allah nak bala, kami kuna nak pergi bala pada saya, nak saya ke ini, dapat dulu saya tidak kani, silos orang ada kau pula. Tahu alu nanti kan hendak aku dah minta alu pinjam minta alu pinjam aku tidak cikgu nak pula kita beri kono aku jadi ni nak cikgu nak abang sebenarnya tadi tanya cikgu ada tadi tanya ada Israel community la usually la Hamas awak tidak abang sebenarnya tadi tanya di kami cikgu ada abang sebenarnya tahu nak dulu atau orang tidak kali berada cikgu dari ni tu aku ni salah ni berada cikgu ni aku kuat ni berarti nanti kami Daddy,
不着要的给，阿给的伊有为了，没阿不了破欧为了出了有为了。ဒေါ်လာအပတ်တကိုတာဝနဲ့ကိုထောရွာလောအဝဲဒမပူမဖလေအော်လတနာတာဖောဒေါ်ရှောလကလေလိုဒီသောကလေးစုတာအဝဲဆိုဝဲအဝဲပူလောအဂေဒီပါလအဆူဆာလေချီနေဒူဘလေအောဒေါ်ပါလအဆဝေအဆာနေဒူဘလေအောလတာဝေလောဒေါ်မောအလူတလူစီထောပဒရဒေါ်စီတဲလောတမတာရဖာဒေါ်တသုပိဖန်ယောရကေမောအပထထောလပွားဂမှုအတောက်ဖို့ဖို့ဒေါ်စီထောပဒရအောလပါသုကေဖပွားစင်နောကလာတကေဒေါ်ဒူနိုအော်တာဒေါ်နဘလအော်တာဒေါ်နဘာစီထောပချေယောနိကဆာလာချီဝပေါ်ဝါဂီလာအဟီလောနာခုလောခိတော်တော့ဖော်ဒါဖဲတတိဆာလနီယဆဲဒိုရဲ့ဆဘတ်စီခေါ်လာတခဲလာပုန်စီထောပတတာဘလဖော်ကေအဂဒီအဝဲနေနေတဘယွာတာလာယေရှုခရစ်ပလတူလောလာပွဲခဲလာဝကတဝိထာတဝီတကရလူစီလူပတကေယွာတဲကတကကောပတကေပါယွာလဲအတကညောပွားလာအတဟေလောအဖို့ခဲဥကေခောကေပွား
Hallelujah, sit of a draw, hallelujah, amen, hallelujah, sit of a draw, Mamu Tokiwa. รับกษาตาบูมิชิคริปาตาตึมวามุสปาดาบติแค่เลิกกษาปปัสสชิวาลดาบลิดุมาลนี่บาตินีนี่ดาปูดอกตาโคตาแค่เลิกเลิกกุกสวะเอาเลิกมาคำมาบานามามาว่าเลิกคุกวันนี้วันอามาภาษาดอนบลูทุกคนนั่นตาเอลลลลลกเตกตอลเพราะว่าก็มันมันอะไรนี่พอที่จะคิดเลยว่านี่ดาปูกุสวะมีตากลอแล้วตอนนั้นก็เราbisa naruh pelaku bisa bahasa aku ada naruh itu dalam koridor kita sih dokter kita punya ini dokter itu kesabri kita sesuatu aku baru itu pakai kita tapi sebab aku dah mesti dari segi dengan tercipta kayak papa aku tu kalau ada pelak aku lagi salah apa kalau mana lagi salah kesuki kesalah kesuki Allah kok agak kesalah pun kesalah kok ada desi tahi lan thakko yebu pakapablik pako baso suwa umu wedo kesala poro kesablik ko ato wala minita sa takasnya kue kete awani masa wala nafasi so marabba wala nata erki. Greetings to you from the First Baptist Church in Clarksville. Das heißt so hello on the First Baptist Church la Clarksville It is our honor to call you our sister church. Awe ni weda talak tang po phat khale awe apa weda dikten weda pe tang pui di tong ni weda pu we a church no. It is always my joy to visit with you. Me ta ta ku pha do le ye thobo le ye he ri lo ba ku o to ko ba de pu ko ni no. Your worship center is beautiful. And my experience is that your hearts are beautiful as well. We celebrate with you how God has led you and been faithful all these days. We remember when you met together just across the field. I spoke with someone yesterday who told me this.
he said that another church almost bought this building. They came this close. အတေဝဒနော်ပတ်တော်ပြေလပပွေနေတဲ့ခလပပွေပါနဲ့ကွာအဂါဒဂါကပွေဝနေကပွေပါနဲ့လို့တစ်ဆက်ပူလာတော့တစ်ဆက်ပူတော့ဝဒီကပွေပါဝဲလား But God had another plan. Amen. အနာကိနေကစားယဝနေကိုလည်းတာကတဲ့ကတော့လည်းပွေတဲ့ပါဝလားနော်အာမင် Yes. And we are so thrilled that God has blessed you with this place to worship and to come to and to honor Him and to build up each other. တာခိဒမာလည်းဒိုနေပါတဲ့စီဘီဘတ်ဆိုင်ဝါလာအဝဲခမျောဒီပွားတာလို့တက်လေတဲ့ပုပူထောပါတော့ပါတော့တဲ့ပမာလာပေါ်မှာဆိုင်ဝါနော် Today in our church we talked about Jesus' birth and as the angels came to the shepherds. တနည်းငယ်လည်းပတာအဖို့ဘူးမောနော်လည်းပပါယောခနဲ့စီကတိုပါခါလည်းဆိုင်ရှိပိတာဟုတ်ဖလက်ဟောဒီအထောက်ဖလက်ဟောဝဲဒါကတော့ခေါ်မြကလူတဲ့ပါဟဲဒါဟဲဆိုတာတာခိဆောနော် The shepherds were people who slept outside. အဝဲဟဲဆိုတာတာခိဆောလည်းပတ်တူတဲ့ပါဦးအဲ့တေဝရတာခမရတလည်းပတ်တူနေဝတဲ့ဦးလည်းတာခိမနော်မီဝဲလည်းတာခိနော် And they were left out of many things that took place in their land. အဝဲတီပါဦးလည်းတာခိကိုနေတာခိရောတာလည်းဝဲတီအဝဲတီတတိညာပါခမရနေပါလည်းကပါပြီးဝဲတီနော်တာခိရတာလည်းအဝဲတီအဟောပေါ်ဘူး But after Jesus was born, the angels came first to the shepherds. ကလည်းကဆိုင်ရှိခိပုဖေဝီလာခိပလာအဝဲဟဲဆုကတဲ့နေမေဝလာပါတိုဒီပါနော် God's message is that no one is left out of His kingdom. တာကစောနေမေဝလာကဆိုင်ဝါတာခိကစောမေဝလာလည်းကဆိုင်ဝါဘောကိုနေအဝဲတပါလို့တဲ့ပါနော်ရပါနော် Everyone is important to God. ပါကောကတဲ့နေပါလည်းအရိဒိုတဲ့ပါလည်းကဆိုင်ဝါဘောနော် It is no accident that you are here ဒီမိသားပါစပါတော်လည်းနေဟဲဝဲလာလည်းတလောဝီပါ and you have been able to hear about God. ဒီမိသားပါစပါတော်လည်းနေဟဲတိဖဲတဲ့နာဟုပါဝဲတာကစောလည်းပါခလည်းကဆိုင်ဝါအဝီဒီပါ And salvation through Jesus Christ. လေတာကေခိုကေလေပကဆိုင်ရှိခိဘူးလေနော် Now those shepherds, when they heard about Jesus, they went to see Jesus. ဟဲ့လားပါတိုဒီဖာနာဝဲတာပါခလည်းကဆိုင်ရှိခိကိုအိုဖဲတော့ဟောနေသူကကလေဒီတော့တိလောက်ဒီကဆိုင်ရှိခိရောနေနော် And when they learned about Jesus, they went to tell others. ဟဲ့လားအဝဲမလို့နာပတိညာဝဲကဆိုင်ရှိခိလေဒီပါနေအဝဲဒီလက်တာသူကခုခုနေတဲပါစကောပါဘာကလည်းဆိုင်ရှိခိနေနော် So my encouragement to you, the Clarksville Korean Baptist Church, is to be like the shepherds and tell others about Jesus. အခုနေနိုင်တာဟေရီဘာစုပဝဲပါကညောဘလက်တိခရီပိုလာမေဝလာကလပ်ဝေးပဲနော်လက်ပကလောကရမှာပတ်တိုဒီပါလည်းပချီနေဘဒိုနေပါတာခိကဆော်လီတော့နေပကလေစုပါလည်းတင်ညာဒီပါတာပကတော့လာတကုတာခိကဆော်လီပါတော့စကန်လော We thank God for you. ပစိဘကဆိုင်ရတော့မှာခပလတူအခုနေလော We thank God for your love for God. ပစိဘကဆိုင်ရတော့မှာခပလတူတာအေဘာဆိုင်ရအခုနေလော We thank God that our church considers you to be a part of our church. ပစိဘကဆိုင်ရတော့မှာလည်းခမျောတူတာအခုဝေးနေစကောတာမာတကုတာတပူခေါ်တဲ့ပတာအခုနေလော And we thank God that He has led you guys to be your own church also. The civil service scholar he kwata kwenaya he dita kwenaya le pagami sigo pata ukula benok sada we post no We thank God for your friendship. the civil service le pata batwe ti pa ko no And we look forward to the days to come. porque kwa khasu menya le ni to le ke heritage pa no We trust and believe that God will continue to do great things in your community. panna le ke saywa ke mata do ku ti pa le pa nyo da pa to wo ku ti pa no You are a blessing to us and a blessing to our community. Nimita suvila po ho de nimita suvila pa to wo le we te pe pu no May all praise be to God. mo ta la ka po ba saywa de Thank you for the opportunity to give greetings today. ta bi do ma le hi ya na pe da ya le ye ke
thì ta sơi sơ wa le tu nya ko ni lo May God bless you in the days to come. ko sa soi sơ wa pi le mu ni la ke ha sunya le ke Greetings to all of you. ta sơi sơ wa su pa ko ga de lo It's a joy to be here today and see old faces that I used to have at school. me ta ku do ma le tu nya yi no ta chi ba me le lo di de pa me lo di sa pa le ta ti nya ti de pa no le jo kan It's been a privilege for me to work with some of your children, your teenagers at the high school, and they've taught me a lot, and it's been great getting to know them and getting to know about your culture and seeing how well that they do at school and see the bright things that God has for them in the future. me ta khwe na ya la wi do ma ta ku do ma le yin ma ta ko ba la de chu po ti pa no